Evara baş binerin çarpel medya. Evara baş binerin çarpel medya. İrem de bername panorama haftaya da bir gelek mijarin giring kudvi haftaya da pek hatbun em buarana evzu o dahab mevane menhane Kasım Ergün o İhsan Aydın'ın ama yeko mijarin binin rojave binin ekranı o liserwana biru bavariye o نقاشي پاک بینن بله که کسان تو خیر هاتی خیر دار به سپاس کک میزا و دیاره میوانه من دنه کی آستنگی وی های کتی که استودیوی اوین ها گاوه کی دنوره بله حوالین رجیه اگر بکاربن سرنویسین مجارمه ایرو بین نوره اکرانه یکو دیگه لک باش به بله بنرين هجا بيشي ام مجرمه عولي ليلى قاسم تيكو شركي كرد دوزا آزادية كردستان دا 1974 دا لبغداد جالي دستهلات بعاث دا حكمتا بعاث با آتد سيدارة كرن جرا یکم بو که جنکی کرد لبر دوزا خواه آزادیه دوی 3 ساله های داویه دا ورا ایدام کرن امین حال سروی پیشی ام لسر شهادت داوی تکوشیناوی برز و حرمتکی مزن جرا اکدن وی ببیرتینن و ام دبیجن رحیوی شاد به ليلى قاسم البت وك مروفكي وك جنكي تيكو شري كرت اللي هذا دار ذكرن ليلى قاسم حتى ايرو هيجي دنافتي كوشينا آزادية كردستان دا وك لهنگكي كرت ببيرو باوري خو بيا نمونه بيا سمبول جبو هم كج وهم جي كورن كرت بنا سمبولكي امنا لسروي جميفاني خو بپرسم کا او در حقیقت چت بجه عمل سروي هناكي باختن برای برش احسان آیدن ليلى قاسم موسى 1974 دا حتی سیداره کرن و حتی ایروجی دجی ده تکوشینا آزادیا کردستان دا حتی ایروجی دجی و باندوره کی وی مزنجی لسر تکوشینی چه بیه جناب و چه بیجی
سلاف کک میرزا جتر و جکارمند چارپل مدیا و مشابان ره مثلا لیلا قاسم براستی ده 16 سالیا مده تسیر لمن کرده بو لما گو 12 گلانه ده و دار وکرن تشتی تیبیرام کو میچاخی یک جن یک کم گل عراقی هاتی دار وکرن تشتی گوزان دورد 22 سالی بو و işkence ki mezin jî derbas kir û cihê hevalê xwe jî negot, sira xwe jî neda. Bi wê re tabî çarkezê din jî hebûn. Ev jî li gor arşîvê di destê hevalên meyî başûr de û 4 kesê din Cewad, Hemawendî, Neriman Fuad, Hesen Hemê Reşîd û Azad Silêman jî ew jî hatibûn darvekirin. Lê tabî ji ber ku Leyla bibû sembol û qîzek ciwan bû Üniversiteta Bexdayê dixwend, ew êdî ji bo Kurda bû remzek û di 16 saliya xwe de ew hatiye bîrame û bi wê bi sedan bi hezaran Kurdê din wê naşxwekirin sembol û dandû şopa wê. Leyla çû lê bi hezara Leyla din jî çûne. Yani bi hezara qîz û jin û Kurd û mêrên Kurda jî çûne. Lê hin însan di tarîxê de di dîrokê di carna wiha lê tê dibin sembol. Ji ber ku di wê ciwaniya xwe de got serî dananî li hember rejîma Baas serî dananî û bi wê şehîdbûna xwe êdî şewqekî mezin di nava qîz û Xortê Kurda divekir. Ama megişa divekir. Leyla dijî em pê re dijîn, ew jî me re dijî bi rihê wê şad be. Belê. Em mêvanê min ê dinê jî hat, kek Qasim tu bi xêr hatî. Hinekî zehmet bû lê tiş nabe. Karê bi zehmet be tehma wî jî zêde ye. Belê tu bi xêr hatî. Me ew kê bername de me behsa Leyla Qasim kir ku ev heftê û 46 sal berê niha li Bexda ji ber tevlêbûna têkoşîna azadiya Kurdistanê ji aliyê Beesva li Iraqê li Bexdayê hate sêdarekirin û helbet li kêleka wî sê çar xortên Kurd jî hebûn. Lê Leyla Qasim ji ber ku keçekî bû û emrê wî hê 16-17 salî bû û li ber dewleta Baas serî dananî û ji bo wî jî hate dardekirin. Lê Leyla Qasim eva hevalê xwe dinê re jî axifî eva 46 sal e di nav têkoşîna azadî û rizgariya Kurdistanê de li her çar perçên welatê bandorekî mezin daniye û her salekî di roja ne ku bez tenê di roja ku hatiye dardekirin de ama bêje hemî roj lê taybet roja ew kê de jî hemî Kurdistan wî bi bîr tîne û li ber têkoşîna wî jî serfiraz û bi şêweyekî serbilindî behsa wê tê kirin. Cenabê te çi dibêje? Merhebatiye ji we û ji hemî temaşevanan re dikim. Bi rastî wate Leyla Qasim tê bîra min ji ber ku yanî ji xortaniyê jî biçûktir bû mesê 14 salî filan bû û ji me re yanî ez karim bêjim ji me re semboleka destpêka tekoşîna Netewiya Kurdistanê ye. Di salvegera wê de jî ez bi giramî bi bîr tînim û ciyê wê di nav şehîdên selekeyê Kurdistanê de ye. û ez karim vî bêjim ku bi rastî jî ew ê di nav dîroka Kurdistanê de wek lehengeke Kurdistanî ciyê xwe girtiye û sembola tekoşerên doza Kurdistanê di tekoşînê de. Ji bo wî jî divê ew Leyla Qasim ticar nêj bîr kirin bi rastî di dîroka Kurdistanê de taybet jî piştî em bêjin ku li Bakurê Kurdistanê em zêdetir behs bikin
تسیرا کاوی مازن لسر قیزن قیز و جن کردستانی کو تولی رفن تکوشین آزادیا کردستان بونه تسیرا کام مازن لیلا قاسم لسر وان هیه و لسر متوجه چرا یکواز بیجیم یعنی وقت میراجی جبركو او جنك بو بلكي جي قهرمانتي اوي تسيرك لميرك كركو جن كتنا في دوزج بو في دوزج جاني خودبن لازم اكو مير زيادة ترين جرانيا خودن في دوزي وجبو آزاديا كردستاني براستي جيت كارم بيجم سمبولكا كو تجار نيش بير كرن حياي كو كرد كردستاني خودية ديروكا خوبن او لفي دنيا بيجين ازبين وتجار نيش بير كرن بله گلک سپاس ام در بازی روژا و خواهی دیا بن روژا زمان کردی اولی رژی کرما خواهند کارن وی بینن اکرانه زمان کردی بله زمان کردی اوا دمکیه که دناو ویژه کردی داشت ناو ادبیات کردی داشت دناو کلتور چاند و تکوشینا کردی دا 15 گلانه وک روژا زمان کردی تی هاتیه دست نشان کرن و وساجی پیروز دکن لسر زمان کردی گلکی او روژا مقاله و چالاکی و سمینر و پانل تن پیکانین ام بیجن 89 سال برنها 1932 دا دست پیکا چاپونا هواره که روژاویه 25 ل 15 گلانه او روژ بیه وک روژا زمان کردی هاتیه قبول کردن دناو کرده دا لی خنجوی هنه که احترازی هنه که دبیجن روژا زمان کردی گره ببیا 25 آداره چما 25 آداره که ریا تزه روژنامه ریا تزه 2 سال پیشی هواره دا درکتیه و به زمان لاتینی و به کردی دست بوشانا کردی کریه گلو اوان حقی نینه اعتراضه که وساجی هیه اون چید بیجن با که قاسم تو بیجه جارا باشه جارك دم سپاس از زیاده ترین بخوازم که گرنگی زمان و ستونا نتویبونه و تکلیونی بهورا و تایبت جیل باکور کردستان آرمانجا داگرکرایی که زیاده تر تکبونا ملت کرد به پیش بخون پیش بابن سیاست آوانی آزلاسیون بین موکه یعنی جبا لبا من اگر دو پرسن جبا کرد و کردستانیا گره هر روزا زمان کرد به جبر کو هیجی زمان کرد مترسیه دایه و هیجی داگرکر جبا به تایبت باکور کردستان جبا زمان کرد تک ببین سیاست آخوی به هر آوایی ایدی بری بجزاد دان کرن دورا امبیزن به والا کرنا گندا و به مدیا و تلویزیون و مکتب دبستان یا کل کوجرات گوتن آرمان جوان تب تنکرنا زمان کرد بود demek hep az geringe ko dagirker o امبیزن میتینگ کر کردستان لسر تکچونا زمان کردیت سکنن جبوی دوان روزه گرنگ دا دوان روزه کو ام وقت ججن بکارتینن یا وقت روزا زمان کردی بکارتینن دوی ملت کرد جبو کو خویل دوزا خودره خویل ملت خودره جبو کو بسر که و دوی پیشی ملت بونش پیا بگره او جی ستوناوی وقت کومگوت زمان ویه زمان دایی که دویل هر قاده جیهانه لهر قاده کردستانه لهر بازار و گند و لهر دری زمان کردی جبو خود بپارزه و جبو خود پیش بابه هم اکادمیسیانوی هم وک خلق ملت هم دایکا هر کس لوی زمانی خودی درکره یا نه براستی جید خطریه دایه. اون برین مثلا دامزراندنا کمارا ترکیه ور و
چند کم نتوی ام بیجن ایوک لاز بوشناک جبر کو هدی زمان خواهند داکرنه هبون آخواجی هون داکرن جبو وی به ملت کرد محقق گرنگیه که باش به زمان ده هر ریزی لی خودی در که کو زمان هون دانه به و ملت هون دانه به از اگر کو تبه از خوازم سیاست داگرکری ده چو آستیدایه ده دما کو ده حق پاره دا ریوبر بون دا مزراندن حق پاره دا ده کنگره یکم آستایی دا مچند حوالا کردید کنگره دا آخفین دور مرا هم پارتی را دعوه بکرن هم شخصا را دعوه بکرن ایجا وقت همچون محکمه ما بریار گرتو هم محکمه جیب کردی واقفن وی چاقی از جمع پرسی حاکم گوت ناوه تو سوادیته گوت از نظام افچه دویجه دوی از کردی خود پاریزم دورا هانین یکی معمور عادلیه هانین کرن ترجمان اوجی کردی نظام براست دورا مگوت ام خوازم پارێزە مە ببە تەرجومان وی چاخی کەک سەباحەتین قۆکماز بوو تەرجومان ئیجار دناو مەداوەتی حاکم ئەت کرد ئشتە پرسی کاتە چ خوێندیە مگوت ئشتە کوردی مگوت چ دەبێژە نزانم گوت دەبێژە تە چ خوێندیە مگوت من ئونیڤەرسیتە خوێندیە وەرحاصل گو واقع ئونیڤەرسیتە خوێندیە چما ترکینا فیلم گو مافی منه از قانون ترکیه دزانم نمجبورم ترکی با آخفم دوراجی نیسه واد دوام کر مگوت یعنی تشتکی بالکش مگوت از ماموسته بم برده مگوت دولت ترکیه بخوا من ماموستهی بردایه لیکو من برنه دا بیاد دولت کار بو ماموستهی بابتا جبر کو مسلک من دولت دابو من لی اب زمان نه دولت دایمه دولت نکاره وی زمان جمعبستینه بچکی زوراوی چو تابی ویا از دبیجم او ترکی دبیجه ترجمانه که او جی چه بیجه باشه گوت زمان کردی قدخه نینه گو کردچه یاساق değil مجی مگوت او چه بیجه گوت بیجه کردی نه قدخه مگوت تاجره بیجه کردی نه قدخه نه خود چه ایشه مل بدره او جی زوران نیسه گوت لمالا خو آخافتن نقدخه کس بیر ناکم و نیش بیر کرن من چند جا میناکی دایه مجرا گوت اگر دولت پولیس و عسکری تیر کرنا و البر پنجره مدانی نا و ناش نام المال خوشی باخفن جبر ویجی جزای آستا هری بلند دامن و ایمن نکر پر جزاست باش دخوازم چه بیجم یعنی داگرکری سیاست داگرکری چقاس گرنگی دده وی کو ام زمان خوون دا بکن دوی ام هاو قاس زیده تر گرنگی بدنه کو ام جی زمان خو بدن جیانده و آخه خوی نتوی بدن بردوام کرن که قاسم از دوی مجاری دا جاردن ورم باته لی اگه بکار بی گوه که خواه بخی برگوه اگه هبه جوه باشتر دی دنگی تا کمته حواظ دویجم برای اگه گوه که برا بده برگوه خواه از پاش بزورمته از نابچم با برز احسان آیدن که احسان تو چت بجی یعنی عینی پر جبوته جی پرسه کوم که قاسم کر 25 آداره هیا هنکی دعواوی روشت کن بلکه حقن جی و 15 گلان جی روژه زمان کردیه البته وقتی که بحثا روژه ناکن دوی دمی دمی بحثا لباکور کردستانه باندورا دولتن لسر زمان کردی و باندورا دولتی لسر آخافتنا کردی نویسا کردی پرتوکا کردی اما لسر ویجی با آخفن کرم که صعب که قاسم تشتن پر خوش بالکش گوتن دخوازن وی بجم او فرنسا لباريس او بشا كردولوجي هي السوربوني انيفرسيتا سوربوني مجي للسر كردستان باشور سر زمان هناك ليكولين شكرين مجي دورده چند سالاخان دورده از گام نتیجه که گود 1980 دما گول عراق زمان كردي كتيه رسميته دولتا ترك مداخله كديه گوتینه
دوی به سورانی به زمان کردی و دوی به تیپ عربی به یعنی جبو چه وید بیجن جبو کو وقتا گب تیپ لاتینی به و به کرمانجی به اوی تسیر الکردی با کرد او یک دو میر جلادت رحمتی گوتنکوی باش سریم دیواجی محقق کندیه دبیجه عرضامه بسر هفلهیه دین مجی پرانی یکه نگه گش همه مسلمانه لی پرانیا کرداجی مسلمانه ترکاجی مسلمانه دمینه چه دمینه زمان هگر که من زمان شی اون داگر دوچاقی امدگار پر راحتی آسیمیله بده عادی تر بری 7-8 ساله هم چون دیاربکر چون آمده کچکم مربو گوهن اشیاج مر لازمه وانا دبیشن بلکی تشتی شخصی من لی فقط نمونه نه ام چون 7 دکانا گریان ام دبین ایوار باش او دبیشن hoş geldiniz iyi akşamlar بچم دستم دگریم جور دردخه از فهم ناکم چیه مثلا دبین آلور تشتنه از بیم بچم تهین تشتک ندیدیه باشه جارک دو جار سه جار میگوت چما وقتی که گو بابا تو به ایوار باش او شتر بین iyi akşamlar ماوی داری نکرستانه هم داوی گهان جیه کی مگو ایوار باش گو سرسرا سرچابه هم پیر هاتن یکی دری کی درکت یعنی از نبیم که دیاربکری وهانه دری کی وهانه لی او فلکتا هاتی بر دریمه فلکتا مثلا زمان هاتی بر دریمه نسو جوان کسی گجمرد گود iyi akşamlar yani devleti ev proje زوده دایی برخواه و که قاسم جی گود هگر گو ام پیشاوی جنهاوه ام هنگی درنگ جی مانه ام پیشاوی نگرن yani تشتكي عجب سريمتي نقطة خوشتر و تشتكي واز هيفيمه هم د دياسبورا ده هم د ناوا كردستان جد دوان سالي داويده د مسألة زمان كردي ده ليفگرك خوش هي براسي او دل مرو شادكه هرچقاس سقطي كيماني جهبه او كسي گو كردي د نويسن لسر سوسيال ميديا لسر مقاله دنویسین شاشی جدید هب تجناب بابا بالا شاشی جدید هب بالا لیوگرک که دویده از ایویام نگو شکستیه پلاتفورما زمانی کردی اف حولش بو داناسینا زمانی کردی اف همه جهدن اف جهد جیدنه و کارکی باشه در دیمانه تنی يعني بويه مثلا كردا تاني في زمان حالنا بأموال زان اللي فقط أبجي قارب في أرينية دفي مرو نبج ولا أمي دولة تشيكن بيز زمان جي أم قارن تشيكن أنا كا جارنا وهذا قلت أمي دولة تشيكن بيز زمان ناب أس سباسيا ودكم لأو نقطة جمجود تركا ده إنجيو حيشتاد مداخلة عراقي كربو دقوت دفي بالتيب عربي به وبالسوراني اوینا نقطه که گله که بالکشه آداوی جی از دریج نکم که رزدار مهدی زانا دما که قاسم دابد تشتگود محکمه ده او جی ده محکمه او لکاریا دگمه جیب دگوتن به کردیت بیوه سابجی دبیجه ترکی دبی کردی اسکی ترکچه ترکیه کهونه مهدی جید بلا و ازجی بوار به که مهدی بجی ازجی بوار اسکی ترکچه بد پیوند دکا ایجاهوش بابی خون فیلم و هم عسکر خداویش نی وجور داویش بله یعنی باندور السر زمان کردیش 1989 ورده جه وقت اتحاد ترکی دا جه او چاق دا وقتی که بجن یک زمان و یک دین و یک آل و یک دولت او پروژه جوه و دست بگیریه نکو بشت جمهوریته او باندور به تایبت لسر زمان کردی به گلک آوایا هاتیه مشاندن وقتی که ایکو کلمه که گوتنه که گوتیه جه آخچه که 2 آخچه 25 آخچه استندنه حتی که اماتنه حتی اکویجی ندنزانم چی کرنه ایمه ام طلبه بو مال خواهد لگند ایوار کردی خبر دام دوترا روژید چون ما مستل دست به نینو که مدگرد به دارال نینو که مدخست
يعني اف باندور لسر زماني كردي هي هبيه وهيجي هي ل وك جناب واجي قلت چند ساله های داویه براستی لباکوری کردستان جی هشیاریه کش مندیه کل سر زمان کردی گش بیه بلا بیه و همی آلی جی بشکریا ویجید کن هم آلی سیاسی هم آلی چاندی آلی کلتوری که قاسم جبو ویاجی حولکی یا جی چالاکیه که هاتیه دست بکرن که زمان کردی دخوازن زمان کردی به زمانی که فرمید دستورا ترکیه دا و هر وها لدوستان کردستان جی زمان کردی به زمان پرورده و جیه که کرد لید جین جی دیسا به شکل زمان پرورده و اواج 22 سباتی حتی ها جبوی چالاکی تکرن کار تکرن تو وی چواد بینی و حتى حياة هي كوديشتي چه مرحله بله جارك دن سپاس براستي گاوكي گلك پیروزه لمخابن وقت افريار هار دايم نظام چقات هات حساب کرن جبركو راستي و نخوشينا باندميه هات ام بخوزید اون دزانن از نها دمکی درجه استانبول اقامت کم مجی الویدر داد دست پیکرن چند ملاوا من بلاکر یعنی ما کپی کرو بلاکر لمخابن ام نکارن هارن مالا برای خواه یا جینار خواه جی راست و راست جبر نخوشینه که ام و کامپانیای فرب کن دور دا پچکی خطری ہے لی باش بو از باور کم و کامپانیای دریش کرن حیانی پشتی سر ساله اویاوی اوکه که انجام کی باش بینه لی مخابن دیسا جی دروای پاندمیه دا جی نقطه کو گره لی به یا جی او خبات و لباتن گرنگی جعالیه وان ریخستنو وان کوملو وان امبیجن پارتیین کوه بریاره گرتنه با آواکی امبیجن کو محقق گره وره بکارانین دوی دا هنک سستایی هیه دوی امتف خوبشدینن همی پارتی بزن بین کو اف جبو کرده گاوکی گله گرنگه کو قدر بتن الباکوری کردستان تگوتن 25 میلیون کرد جین لباکور و لناو متروپولا ترکیه که معنی صدا 20 کرده کو و طالبه با آواکی فرمی بینن زمان از بجیم و تسیره که مزن لوی پیشکتنه بکه براستی جی زمان آنجاق و آنجاق یا به دولتک سر بخواه پیشوات شک او یا حال حاضر گرد پیشیامه آرمان جامعی هدف آمه مازن اوه لی نایوه معنی که آمه بسکن حیام دولت آوا کنج بیگ آوا مثلا وقت پارتی آزادیا کردستانه ده برنامه موت خبات مدازی هیه که زودترین روزک دولت ترکیه وی مافی روای ملت کرد به هر آوای مکتبه دسته که حیای امبیجن تمامی زانکوی و حتی که مانی به زمان فرمی خباتک ما واهیه جبوی جی گرنگه که ام جبو رایا گشتیا دنیای رایا گشتیا ترکیه و رایا گشتیا باکور کردستان همی کرده ام دن دیار کرن که ام وی مافی خواه به شر به پیفچون دخوازن او اف مافی کیمه لازمه که دولت ترکیه و دنیا آزادی خواست دولت آزادی خواست دزگاه مافی مروی و پشتگرین ملتین که مافی خواب دست نخستنه پشتگریا و هزه بکن که ام مافی خواب دست بخن گاوه کی گرنگه لازمه همی کرد دنیا لی خودی در کبن بله کارم ویا بیجم سپاس گلک سپاس که گحسان از باورتم لأوروپا جی کارکی وسا دزگه و سازین هم سویل هم سیاسی لأوروپا جی پیشگیری وی هلوستی کن وی چالاکی کن های واجه هیا
چه آستی ده كاك ميرزا وك كاك قاسم جي قوت هذه ناتشتكي بر بالكش قوت ولا هر دريجي درباس دبد ويمنا مقارن هر جم جيراني خوشي يعني دفي سالا درباس بيد وفشتي قاف بروغرامي جبو زماني كردي قو دست فكر اف كامبانيا قو دست فكريه مايه بيشه تلفونا مايه بيشه بميلا بتلفونا والفيالي دقارن يعني براستيا استنگه کی نه تنش بو و مسئله بو دنیای گشیه ام دوی واریدانه ام بعد جبرگو باشگ حواله گو دست بکرن گوتن ام حتی سال که به کمپانیا بمشین يعني هجر حركي فكرن هذا طبي قالك تجلس سر ريا سوشيال ميديا جدا لي فقط وقت جمرة كهرباء مثلا هر لناوا باجار باريسيا يا باجار كيدن ستاند كيفك ولا بصدا انسان فرنسيجي اما ناس ناكن وبين لابس سكن بهلا بشيه يعني بروبلم مد ورده و دبي بردوام دبي تجاري ام جي باشت غافي نافيجن آنها ام گاوی دوی ام ناویجن و دوی ام بردوام بکن می پروژه کی معقول پر باشه و دوی لسروی ام اصرار بن وک نمونه ده تاریخ ترکی ده جارا یکم باوردکم پارتی کی پاراستن آخوا 6 روپلا پارتی آزادی کردستان به کردی دایه دادگاهی اوا تشتكي جي سركفتنيه دبي حمو بارتي دنجي وقت ميناك دبيجم يعني الميناك كل دبي حمو بارتي دنجي بارتي كردستاني قصتا منها دبي دب اصرار بالنقل لطفك والدولة بدماء اف حقك مي روايه اف حقك روايه يعني قد ميرزاز جمله كيدن لي زاده بكم از حبسه دياربكر دبو بشتي سالك نجي ما مستيدكر پشتی ساله که کاغاتک گاردیان جمرتینت به بخوین لان بله ناری وزارت پرورده چی ملی ایتم لی نویسی دو جمله ندبیجه مسیو آیدن یعنی گوتن مسیو جی ها یعنی او ساین جی تی بیر نکرنه دبیجه ما لی کولین کریه تج زمان ترکی حزناکه جبروی ما تشکار آویدی ما لی کولین کریه راست از به خواندوان خوار کردی پیوین و ترکی جید پیوین و چلی کولین کریه دبیت خوان مگواره گو چر قطاد و پرچویجی قاره بر یعنی کی چلی کولین چاوای باوی من نازارو که سرطا یک گوتنا ترکی نزانه از مجبور مارم کردی پیوین یعنی اوان نیست همه دیس مجاری همه دیس بزبرنه أنا زم هاي وجه هي أو كي سازية كي كنا بيوان دفيجن زمان كدجين ولهجوي ولسر سشمالي درس كد بيجن لقلا كي باجارين كردستان اللي كلنا كي تشكرنا لوانه دياربكر شرنخ رحا سير جولك باطمان آگري مردين و درسم لوی او کرنه که جسدا 96.5 گوتنه زمان ما کردیه دناف کردی داجی باش کرنه گوتنه صدا 10.2 به دملکی زازاکیه جی کردکیه عربی صدا نه ایرمانی گوتنه زمان ما ایرمانیه صدا 8 و ترکیجی گوتنا صدا 1.8 لدولتا ترک حتی نه هیچی دبیجه زمان کردی تنه زمان کسا تنه یا جی جورتی راد کد کره راد کد یعنی او قصا سال 100 سال 110 سال لسر باندوره کی هیه و سیاست کی براستی اسیمیلاسیون هیه و ایروژی کد چن دزگه کی سیویل که خلق جنات ترسد چلی کلینید که صدا 96.5 بجن زمان ما کردیه ما دکاره پیش یاوی ببره که قاسم که قاسم دنگی منو بله بله
پشتی و تکنولوژی و پیشوستونی پشتی و پچکبونا و دنیا نممکنه آنجا ملت کرد بخواه دف زمان خبر ده او دکارن بین زمانی بکدینن جباویجی پشتی و ساعته نممکنه لی وقتی مرف بیجه نممکنه دفعه مرف دست جه برنه ده یعنی نایوی معنی که او زمان هم دانه به ام دف جه بردن دفعه ام با آواکی باش لزمان خو خودی در کبن شما از توازن بیجم یعنی در روز هری زحمت داجی در روز هری زحمت داجی تکارم دیسا مینا که بدم و سالا هزار و پشتی 12 ایلون 2 ساله بو 83 بو باورد کم از نشاست میا 82 بو 83 بو هجمار کرنا نفوس بود ترکیه وی چاخی اجی ماموستا بم لخوزق ام دلوجمان ماموستا دادمان معمول که هات طبیعی اوجیش حزو بو هات جمعه پرسید دوه استاتیستیکه دا خالق جی زمان دایی که یکی دنه جی زمان هری زیده اون دزانن بیانی مجی مگوت زمان دایی که من کردی بنفسینه که هری باش زانم ترکی بنفسینه گو آبه گو از چا بنفسینه ولا از بنفسینه مهم بگیرن یا مگوت و چا تا بگیرن از اوکی خود بیشم اگر تشتک اشترا و بوده بیشی ولا از شما مالاوی و اوی گوتیه میشی و سانفشان دیه تخوازم چه بیشم یعنی او استاتیستیک دولت آتر یعنی اوی کوزمت پرسیجی کرد و کردکی باش بوشی لی او ترساوی روزی چه نشان ده؟ نشان ده از دبیجم جی اوی نوید بود نفسان ده لی دبی ام بوی هسته کرد لزمان خو خودی کردن آنجا وان هستا لی طبیعی دیسا جی بیجم یعنی پیشتی وی ساعت نممکنه که آسیملاسیونه زمان کردی وندا ببه لی مخابن دوی لگلک جیادا تایبت متروپولا و اوروپا هدی نفشانو کردی ونداد که و کردی نزانن یعنی کره دست بیکن مثلا استانبول از باش دزانم دیا من ترکی نزان بو کره من وقتی بچوک بو جرا دگو بخو لاو بخو خوارن ند خوار زیده دگو بخ میارم یعنی ندگو یه میارم دگو بخ میارم اذا ام کره هاتنه که داره دبی ام براستی ام و اف زمان وندانه به لجبو زمان پیش و بچه دوی هر کردستانی کی خودی زمان در که با آوای اکادمیکی با آوای نفساندن و خوندن و با آوای ام بیجن بدفکی ام به هر آوای دوی خودی زمان در که از دویجن و پیش که و داگر کرن کاربن جارک دن وی زمانی ونداب کن گلک سپاس گلک سپاس حواله راجی او که مجرا مایسیا کابینی وره سر اکران بکرم اخوه لکردستانی حشکایی به نرینی باندور لجودکاریات که او ده سر راجی کریارن تداشه نیسه حرفکی ایکی مایه او تشنابه زانن هون جنیزیک و حیات وجه هیه که اف ساله های داویه حشکایی که لهنه که لهره ما کردستانه حشکایی که به اوکیه که جودکار نکارن داخلو گنمون زن چیه خواه هلدن بسرواجی تداش کاربا الکتریکی وان دبره کنه کار بجی بنی عقد آف درخل زویه خواه او که خواه آف بدن امزانی که دولت ترکیه دمکیه جبو که کرداج جیوان بکه به گلک جوره هم باندوران دانیه سر کرده پیشی او کارگه هم فابریکه کل ولات تبو وانا تب گرتن پشتیوی پزو دوار نما پشتیوی نظام چه نما هیدی خلق جبو دبار اخواه وک هونجی دزانه کل هم بیجن جخین ترور سر خلقه به میلیون خلق جبو دبار اخواه کوچه
متروپول ترکیه کرنه و نهاجی دخوازم به وی شوی هرچند وک پروژه گاپی کو آوان نزدیکی 45 ساله هیجی دست هیجی نگیشتی خلقه و او آوا کو هیجی پیشی دبرم بند چتکن و دیسا نه الکتریکاوی دنه خلقه و نه آواوی دنه جودکارا و بوی آوای جی دخوازن خلق برچی بمینه جمالی خواه درکبه بچه متروپول ترکا و بوان راجی جبو وان کار بکه ببه کولی وان ببه رنجبری وان از آنم که چند پارتین و آلیین کردستانی جی لسر وی او کی بیانه کی درخست بون که نرازی بونه خواه نشان دابون و جبو وی لچره سریعت گریانه که قاسم تو نزیکی وان درای و نزیکی و های تجویه هیه تذكري بعساوام كهنك بله از بخوزی حتی 20 سالی اول گند جیام و از درد به آویه دزانم که تایبت دوان سال بره دا ام بیزن زراعتوان و چاندکار کردستانی گلک وی دردی بیتنه تا باشته بیدم سالکه کنمه نه سالک تیروک لیتا سالک باران ندهات سالک بای لیتا جا بلاولات کرد یعنی هر تشتمه لهویا خوزای بو مخابن ام بیزن چاندنی کی مدرن کردستان تنه بو هیجی با آوا کی مدرن تنه بجی لی هدی حالت مدرن کتنه ناو کردستانه براستی یعنی هر در دنیا بیجیم وقتی دولت پیشکتی مثلا چاندنی زراعت گلک گرنگ تگرتن لی مخابن وک هنجی تعقیب کن دوان 3-4 سال داوی دا ترکیه ایدی کایجی اتحالت که کا نگنم کاجی اتحالت که جبرکو ترکیه و باکور کردستان انبارا گنم کاو و چاندنیه بو هاتیه و نقطه کو براستی evet çandini etkin Bakure Kürdistan'e taybet hakkı mazot ve hakkı elektrik ve hakkı bilgisayar traktörü ticari karaki nakin yani başka bir kartın he mecburi kabul vagredin etkarım levedere bank nave partiya Azadiya Kürdistan'e bank Hami Kürdistan'ı yaptım ko dvi varidaji tifaka ki çekin o parti رخصتن و همی دزگاه سویل خودی لوان کسین که چاندنیت کن باکور کردستان در که براستی جی اف حشکایی ایسال حشکایی hemen ve embezin roşlata navin teveye hedi ber Avrupa vajte diğer azarna takip kim ve mesela fazaya baran ev keşlaye براستی دگلک خطری کی مزندانه دوک بانگامه اف بکو جاره کی الکتریکا گندای کو زاده خود تشته خو آف ددن چاندنی خو آف ددن جوان را بلاش دولت اگو که tam tersevit ke مخابن کو گندی حق وان الکتریک اجدرنا اذا devje berde وی گرانیاوی هدی الکتریک وان درازی برن مجبوری خلق جی اسیان که جبو وی لازمه ام بانگی پارتی خو بانگی ام بیژن اکو کارن تاثیر دولت بکن اکو کارن پشتگیریا وان کسی چاندنی اتکن بکن زوترین روزک لوان خودی درکبن حیا ممکن به بوان را چالکیه کی کو بربچاف دنیا و ترکیه دولت صعب که و گوه بدوان بکن جبر کو اف دولت داگر کرد اگر ام بخوا لما في خودی در نکبن او تجاری بطایبت جی لباکور کردستان جیه داگر کرنه در نکبن لازمه ام ویا بینن روزه و دربای سیاست اداجی تشتکی مثلا ماین و نماین جیان و نجیانه براستیجی و کرد کوچبر ببین جارکدن یعنی اگر کو بوی آوای هره دولت دستکک باشی ام بیجن
با آوای مادی نکه پشتگیریات چاندیکرا نکه لباکور کردستان گلک زحمته که گندیج بن و زحمتی درکبن و حقی وی درکبن جبوی لفری بانک آمه اوه ام پشتگیریا خلقی خوب کن ام پشتگیریا تایبت ایکول گندان دجین و دباره وان سر چاندنیه و امکان وانا کمن ام جوان را خودی درکبن ام ریکی ببینن ام سر خود ایشینن بس کارم وی بیجم بله گلک سپاس که احسان يعني او آوا كل كردستان تي دولت هما بيجا لهر كتشكي بندكي تشكري وجي الكتريك ترتخا او الكتريك جي تشينا متروبول تركا وتداشي جوي او الكتريكا كردا كردا جفيتاوي شارقات زيادتر دا كردا برز قاسم باسكر كو وي الكتريكي نادا جبو جوتكاري كردا كو آویج بنی عرضه بکشینن هرچند او قصب بهای جی تیسا جوی ناده جناب و دوی واری دا کاره چی بیجه؟ ای والا که میرزا که قاسم او دناو لسر عرضه یه پرخوش ایزاکر از خوازم وها نمونه که میناک که بدم او لوی فرانسایی قیزک ج کچکی می کرد ج کرد سلیمانی هات بویر مثال گو ام ج دبستانی دبرن جار جارا با بعثی ام ج دبستانی دبرن گو ام دچون گو مال ناری دو حبسی حب چار حب پورت می کرد ایگو حبسی درخستنی و گو لباران بکن و دوی ام جی بیجن بجی صدام و چپاخ گو یک جوانا مناست کرد گو پاشه حق وان فیشک گوبردانی فاتوره شاندن مالاوی تفرقاوی از نابینم او تشتگن ها او بند و آب و خیرات دو کردستان ده و دولت داگرکر هاتی دستانی سر و وان گندیا وان جودکاران وی آوائی جزا دکن الکتریکی خود دکن تفرقاوی و او تشتگو سلام کری از نابینم مخابن روشما وهاي او اولين کو او بیان بلاف کرنه وان 5 پارتی ورخستن خلوست کی گل کی باشه رومت دگرم لینتنه به بیانا حتی جمره به مره دوام بکوینا او که قاسم جی نکی باش شیرو وکر و زلال کر مخابن که میرزا آخا می عرد می ملک می مثلا زده دريج نكم او اتيان ماتشوبيان هاتبو لاوروبا ديغاريا انكيت شي دكر كاون تشت فكرن بو مساله كردي براي من جديد من هوالدنجي براي ما برسيفاوي جيرغوت ونها اتيا يكيش تكير داغج قرق قال نظام كي دريوي بي ازنا بخشي قمه نا عرض قمه تجمرد بيجي كا كيملكا تولان برنا مالا قمه قوم جوي زحمتر هي جوي خرابتر هي الدنيا ام تشت خوازن ام تخوازن نا عرض قمه ام تخوازن نا مالا قمه ام تخوازن ولاتي قمه فايداره بكن برهز تشتي زيادة تربيجم تنايك كان بله يعني الدولة بهر شوي دخوازه كردا آسیمیله بکه کرداش جیوان درخه اردو آخوان والا که کسی دل بینه بخه ورحاصل او کن باندور و تعدایه لسر آب و الکتریکا دولت جی امتکارم بوی شوی او بکن انالیز بکن مجرمه چراب کرم خواه هوالین نه ناراضی بونا لسر پیکرن که شهروانی قیوم دیاربکر دانی بو دومه اون دزانن یعنی دیسم بحثا دولتا داگر کردکن وقت خدا لهر گندکی سه چار عمالین ترکانی بون خسته بونه پشتیوی او تیر نکر چرکزی چاچان آنی خستنه پشتیوی او تیر نکر پندوس آنی خستنه و پشتی ویجی تیر نکر ایجا چون ای افغان و نظام کی آنی خستنه جبو که
جواکه هم جعالی چاندی و هم جعالی کلتور و زمان و همه آوایوی آسیمیله بکن قایم شهروانی دیاربکر شهروان قایم هم بیشن دیاربکر خدای گراوی تخوازه دیاربکر بخملینه لی سمبولن دیاربکر که سمبولن کردانه سمبولن که چاند و توره کردی پیکاتیه وانا با آواه کی ناو زبه شده تینه ناو سر کیم یونگ ژاپنی یا جی چینی دانیه ناوه جلو برگی افغانستان چیه ناوی آفیون آنیه چی کریه دهولاوی و نظام چیه موخل دویژن بیجینگاوی نظام شکل آنیه خستیه و حاصل تشتکی عجوبه درکتیه که علاقاوی به چاند و هنر و توره دیاربکری با تنه خلق جی لدجوی اپیکی نراحتی خواه نشان کرد هرچند اول دروجه هی دو وانا جورتی را کرن لی مبست و هلوست و تگیشتن وان اتخوازم ام لسروی باختن و پاشی هم هرن دخوازم پشتی ویجی که خلق تشتکی قبول نکه کسی که بزوری نکاره بده قبول کرن ام ویا بخنن نمونه جبو تشتیدن جی امی باختن برای که قاسم تو چه دویجی جبو شهروان قیومه براستی جمرا زاف قریب ناین دولت سیاست داگر پرچکی سیاست داگر کرنه yani çıkas de hebuna milleta da zaman giringe hev qazî erf û adet giringe ji bo wî de persekî asimilasyonê jî têkbirina erf û adetê milletê Kurd e dewlet belkî em bêjin wisa bi xev bi dizîvan tişta çê dike ku goya haya milletê Kurd jê tune lê bira bizanbin yanî ku ne tenê ew em bêjin tiştê dikin tenê ew dizanin milletê Kurd jî dizane siyaseta dagirkerî çi ye û bi rastî jî wek we jî bas kir yanî ew dijberiya ku milletê Kurd li hemberê wan nîşan da belkî ji hatina qeyûma jî giringtir bû eger ku milletê Kurd ya jî ew kesên ku şaredaran bijart bûn roja qeyûm hatin avêtin xwedî hewqas li şaredarê xwe derketina belkî çawa îro dewleta Tirkan peykera rakir nehiştina ku ew qeyûm jî bibin şaredar li welatê me mixabin xwedî lê derketin çê nebû lê diyar e ku hergav berxwedan hergav li dijî zilmê derketin hergav dijî dagirkeriyê derketin meheqek encamên erênî didin biram ev jî ji bo milletê me ji bo doza me bibe mînakek erênî ku em tiştê wisa da bi girseyî li hemberên siyaseta dagirkera derkevin û di wir da em tev bawer em ê serkeftî bin dixwazim çi bêjim ku yani dengê te hate birinkê ku bele dengê peykerada ne tenê mesela peykerada dengê ke Qasım hate birîn ke Qasım dengê te hatiye birîn ez vî pirsî tu heta ew kê xwe çêkî ez ê bizvirim ba kek ihsan ka ew çi dibêje paşê cardin ez ê werme ba te kek Qasım kek ihsan te bihîst bu yerê jî tu dizanî çawa çêbûye yani ev qeyûm dixwazin ya jî ev dewlet dixwaze çi bike kek Qasım jî îzah kir ev bi min jî xerîb nayê ev tiştê got dikin tiştê got dest pê kirine yani ev 100 sal vêna dikin gav bi gav saet bi saet proje bi proje dixwazin Kurdistanê ji ortê rakin yani ji roja roj de ev kirine
وەک قاسم جی گوت دەما گوت مەسەلا خەی مادە گەرەک وی چاخی یعنی بڕاستی ملت پێ کورد داکەتنا کۆلانە گوتان قبول ناکەین ئیرۆ یعنی بڤێ گوهرتنا یان jî birakirina peykeran ew peykerê heyê ew erf û adetê Kurda ji zû di destpêkirine ji zû di destpêkirine û hêdî hêdî berdewam dikin Kont test dikin yanî ka heta kî derê wê ji wan re biserife madem di 2 roja de xelkê Amedê yan êdin Kurda nerazîbûna xwe nîşandan lê dinerin test dikin paş di gavê davêj gerek ev tişt ev reaksiyon gerek zû de heva mixabin yani tişt ez bêjim ev e Belê kê Qasim enizam dengê pate çêbû yan na ez dixwazim pirsekî bikim li vir ke deqek nala dengê te tune dengê te tune kekû deng tune deng te dengê xwe birîye destê xwe avê telefona xwe ew yayê çû belê yan niha we herdiya jî behs kir yani wexta ku xelq tiştekî razî nebe ev ê pêşiya wî zû bi zû nikare pê bide qebûlkirin ew rast e lê mesela ku şehredarê wan ya ji wextê ku qeyûm hat gelo sûcê xelqê bû xelq li ber xwe neda ya sûcê wî partî bû ku ew rê neda ya jî nekete helwestekî wisa ku berxwe bidin ya min ne sûcê xelkê bû belê yani eger ne sûcê xelkê bû ez bewkê ve girêdim yani bi siyaseta wî partî ku ew namzet bi navê wan hatibû helbijartin ji ber siyaseta wî partî bû ku xelq li xwedî li namzetê xwe derneket Kek Mîrza niha xelk di navbera du tercîhat dimîne yek vebêje ê dewletê yan jî ev ê din ê Kurda tê hesab kirin her çiqa serê wê ne Kurd bijî ê em nav bikin ê hedefê xelk tercîhê ji xwe re dikin dibêjin ev ê me ne dema got ew felaket hatin serê şaredariya ez bawer dikim heger ku partiya wana bigotina dakevin skaka wê dakin ji bo tiştê meşrû ê şerعî ne ê herin dera bişkînin nekirin yani ev divê mirovê bêje vêna nekirin yani ji bo tiştekî pir biçûk wê rabe hezara însana daxin skakê wê bên girtin wê bên kuştin wê bin nizan birîndar bibe lê ev mesela şaredariya wexta ku dewletê dest pê kir gerek wê partiya ku ew ka belediye girtine gerek bi awakî meşrû awakî legal civat pêxiste hereketê xelk hazirin negina hazirin ez wat fikirim belkî ez şaş bim lê ez wat fikirim ne sûcê xelkê em divir de kesî de ji millet em tewambar nekin siyasetek xelet e polîtîkek xelet e ev bûyî sebebê got belê gê Qasim dengê te hat deng tê rintê baş ez wî pirsî ca ji te pirsim kê Qasim niha cenabê we behs kir ku xelq nerazî bû ku xelq derket rolê ku nerazîbûna xwe nîşan kir dewlet mecbûr bû paş ve gavavêt di vî mijarî da rast e wisa bû baş e di mijara qeyûma da tu bêjî xelq bi xwe derneket ya ew şehrewan û partiyên ku bi navê wan hatibûn bi awakî rê nedan ya jî bi awakî wî tiştî nekirin nehêştin bike belê ez pêşî dixwazim di vê warê da yani pêşî dagirkeriyê şermezar bikim yani ji ber ku em bêjin îro ekol di Kurdistanê bi navê Tirkîtiyê ya bi navê Tirka ya dewletê partiyên dewletê
سیاست کن انجام سیاست داگرکریه نه یعنی اگر کو کردستان سر بخوابیا و نه لور AKP هبیا نه HDP هبیا نه نظام چه هبیا نه جی انجام بونه پیشی دولت برپرسیار بیکاریه دو رازی خوازم بیجم کو او تشته اون باست کن او مثلا قیوم او مثلا سیاست دموکراتیکی آکولانا پیشکی مخابن گریدای سیاست هندک و بریقات و گریدای سیاست هندک و بریقات آجی لگوری ما ایدی اموی وقت خطا قبول ناکن جبر کو هی او سیاست دست پی نکر بو هی نو دست پی کرد و هی الوارتو بو موک پارتیا آزادیا کردستان بیانات دا کو اف سیاست ویش کردستان راج پیشروش کردستان خطریه مازن خرابینه و طالبات مازن چکه و به سبب کو سیاست دموکراتیک به پاش وهره اف سیاست ری خوشت که سیاست داگرکریه را کو لکردستان سیاست داگرکری جاره کادنه به حاکم لی مخابن او سیاست کو نل کسی گداری کر نل خو گداری کر نجی برجواندی پارتیا وان دا بوجی شو هر ند برجواندی ملت کرد و کردستان دا بو او سیاست بریقات و هندکا دان بردوام کرن کو به هزاران انسان هاتن کشتن به هزاران مال هاتن شوتاندن تو باران کرن و به میلیون انسان جارکدن هاتن کوشبر کرن یعنی او روز قیوما پرچکی جوی سیاست بو او دولتا داگرکر دزان بو کو اف سیاست دموکراتیک پیش رفت چه و به میلیونا پیش دا انسان در کون کولانش بو چاره سرکرنا پرسا کردستانه او نکار به دولت برسیف بده یاجی نکار به وانا تو انبار بکب تروریستی و یاجی بتشتیدن جبر وی مخابن او سیاست PKK HDP امبیجن یا خلط بو سبب کو اوان نکاربون خودی شارداری خوشی در کبن نکاربون امبیجن بدهان پارلمنتری وان هاتن گرتن نکاربون خودی وان در کبن سروک پارتیا وانی کشتی هیچ حبسه داره کو ام شرمزارت کن دولت انسان کو تبلی امبیجن شدت نبودن سیاست دموکراتیک دمشینن دوی دولت تشتکیوانه که اف ایرادا خلقی بو ام پیشی دولت سرمزارت کن لمخابن سیاست PKK خلط جی بو سبب کونی کاربن خودی پارلمنتر خو شاردار خو و سروک خوی گشتی در کبن او سیاست زرارک دا PKK و HDP و دا کردستان دا همی پارتیا و دا سیاست کردستان یا دموکراتیک کو بخواه ام جی ده 3 ساله وی 3 ساله داوی دا هون دبینن یعنی دوان شرط اولغان استیدا کو ریا سیاست المتوا برینه مثلا قایم ازی پرچکی جوی سیاست بو دولت بزانین کر بزانین دا کرن نوها جی انجام ده علیه کردستانیا ده او فیدا دولت جوی داره درکت یعنی سیاست کا خلط بو سیاست کا کو بزانبون خلط بو ام بیجن هدی او شیروواوی جی ام جملت کردران هیله يعني ام دزانه کو گلم باکور کردستانه لدج کریارن دولت کلتوره کیوی برخدانه کلتوره کیوی سرهلدانه کلتوره کیوی ناراضیبونه هيا اتکاره گله جراج درکتیه کولانا چند بگلا هاتیه کشتن جدی سا دفج برندایه دکاربوش بوانجی بکرا لی مخابن او سیاست رینه دا کو او تشتک صاب به ام ویاجی وسا درباز بکن ام ورن سر مثلا شر اسرائیل و فلسطینه لوی داره چت به کی قاسم مادام هی میکروفونات خفته هم اشتباه دست بک لوی چت به یعنی اسرائیل فلسطین کو آوا نزدیک 20 ساله به شوکی و ها شرکی دست به نکرد و اما ایروز نشکا و دا روزه کی دا درکت کو او که خزه بو خزبیه دی نزانم چا بو البته دا سیاسته که او که هیا نیرینک و هیا لسروی کرم بله
یا از دور داجی دخوازم هنک باسا خورتانیا خو مثلا فلسطینیا خودی لی درکتنا ما بکن براستی جبرکو ایروژی هیر دروژه ویدایه ام بیجم 40 سال بره د 20 سالی آمنا 21 سالی آمدا فلسطین جبو ام بیجم رزگاریا آزادیا ملت بندست وک آلک سمبولکی بو ام جی گلک لی خودی درکتن حتی يعني بفيلي از دزانم هوالي مني كوتشونا الويدري لهمبري إسرائيليا شرجي كرنا هنكو براستي مخابن هي إيروجي هنك كردستاني بتايبت بناوي إسلامي أمتي خودي لوان درد كevin هنك جي بناوي تشكوتي وسوسياليستي لوان خودي درد كevin لي امبيجن مثلا فلسطينية وك ملت فلسطين ام بشجرام ملت فلسطين كن لي ريفابرو سياسة وان جتشل سالي فردا عاصمة خلاتية دابو لي ما ناس نتكر إيرو ام دوستو دجمني خوا ام هدي جهاف ناس كن مثلا سيونيزم و امبرياليزم دا كرد قالك خلاتية مازن كرنا هيجي خلاتية دانا هيجي ينكو جبو ملت كرد حال حاضر نکارن ام بیجن 10,000 انسان داشتن کولانا 100,000 انسان از بو پشتگیریا فلسطینیه او جبو شرمزار کرنا اسرائیلیا درتخن مخابن جیه مخابنیه لی رعالی تکید ناو نکردادا اما بخوا از بوی آوائی درنم یعنی دوی مثلا با آواکی آشیتیانه هر کس خودیه چه مافی به بریا دیالوگه و امبیزن بناونچیتیا مروواتی دولت حاکم رونین به هفرا به آواکی ماینده چاره سر بکن براستی او بونه بلا سر مکرد جینا بونه بلا سر کردستانی اکو جبر چش برکو اف سیاستا داگرکری تسیره کسال سر مکردستانی کریه کو ام دعوا خو زافتر خودیل دعوا فلسطینیا درد کبن رaya گشتیا کردستان باش دزانه یعنی کو د مثلا انفال دا د مثلا کرکرنا باشور کردن باشور کردستان دا تورن فلسطینیا اشکرنه کو نهاجی لفلسطین پیکر صدام چکرنه اول سر نفسان شهیدن هری مازن او معناوی چیه او شهید چیه مزنایاوی چیه مزنایاوی آنجاق مزنایاوی البا عربه از دبیم او کشتنا کردای باشکت قهرمانتیا صدام من ندیتیه اگر قهرمانی کی بکن حساب کرن قتل کرنا کردایه دوی کرد دوی واری دا هشیار بن بله راست دوباره کم ام نه یاری ملت فلسطینی نه خلق فلسطینی نه ام دخوازم با آواکی دموکراتیک مافی خواب دست بخن لی دوی ام نین لیستکا داگر کرا تشتکیدن هیا کو ام بیجن جوی 5 سالی وردا یا 7 سالی وردا سالی 5 وردا کرد زیادترین نیارتیا اسرائیلیا و نیارتیا امریکا کرنه کو اوانا دکارم بیجن دوی جغرافیا دا ایکو هری هندک زرار دانه کردا اون بلکی دابن با آواکی دمکی دا برجواندی دولت خدا لی ایکو ام بیجن بر عربا بر تلکار بر فارسا ریاضی لبر وان دولت هرمه ایکو هری هندک زرار دانه کردا اون لمخابن حتى روجا إيروجي وقت أم لقابان خن إيكو كرد نيارتيت كن هري زاده بناوي إمبرياليزم أمريكينه وبناوي سيونيزم جي إسرائيلينه دبي جوي ساعات فردا أم دوست ودجمنه خناس كن دبي زوترين روجك مثلا فلسطينية قابا چاره سر ببه مثلا مدازي از باورت كم و إيماجي بشكل نه ساتر فج آلي دنيا دا بالا دنيا ولا سر مثلا كرد و كردستاني و براستی جی اگر کو اون امبیز مدیا ترکان دارنا تماشا بکن و نبرین کو نیارتیا کمالیستای هری مازن جه کردستان فدره رایه کردستان فدره وک دولتو که سیونیست یا پاردون دولتو که امبیزن امریکای و وک اسرائیل که بچوک دبینن افجی دیارت که که مخابن
دمکی ام جی تاثیر وان دامانه کو ام هی نیاتی امریکا و اسرائیلیات کن دوی ام وک همی ملت دنیای ام جی برجواندی خوال پیشیا هر تشتی بگرن اگر ام برجواندی خوی نتوی کرد و کردستانی لپیشیا هر تشتی نگرن ام بکن تاثیر ایدئولوژیین فاناتیک ام نکار بین و مسئله چاره سر بکن بانگا مز همی کردستانی را اوکو پشتگیریا خلق فلسطینی آواکی دموکراتیک بکن لیل همبر سیاستا فلسطینیایی کو نیارتیا کردات کنجی با آواکی اشکره در کون زیده تر باله نکشین سر فلسطین زیده تر باله بکشین سر مثلا کرد و کردستانه ایکو نکار به بر دره خو پاکش که سونک بکه او نکار هر دره هنکی دنازی سونک بکه دوی ام چپ ترکات چپ داگر کرارات بیجن کو تاثیر اوانی سر کردا اموی تاثیر کم کنج برکو مخابن ایکو دنگ خوش کردا کردستانی آجی دستینن باسا دولت کرد و کردستانی ناکن لید هر برنامه واندا دولت بونا فلسطین تین میدانه جبوی دوی ام گلک هشیار بن ام کا سیاست وان بش خلق خوشی هشیار کن دوی مسئله دا کو ام خلقی بینن سر خطا کردستانی و خلق خواه سیاستا داگر کران سیاستا چپ داگر کران کمالیست دور بکن و هدی خلق خواه هم ده مثلا اسلامی دا وان اقناب کن کو مثلا فلسطینیا نه مثلا اسلامیه هم جی سوسیالیست و چپ خواه وان اقناب کن کو مثلا فلسطینیا نه مثلا سوسیالیزمه مثلا ما دوی ام پیشی مثلا خود چاره سر بکن گاواج دست مات ام بون دولت ملت بندست هستن ام جی وقت دولت اکا دموکراتیک پشتگیریا ملت بندست بکن و حق وان به حق به پشتگیریا حق وانی روا بکن از کارم وی بیجم گلک سپاس هنک تشتیدن های امی باقفن از نانکی جی به که احسان را بکن که احسان ده 1974 دا وقت عسکرین بعث لدج تفگرا آزادی لباشور کردستان شرط کرن جنیوی زیداتر یا جنیوی دگوتن او ملیسین فلسطینینه که لدج کرده شرط کن هر وها دیسا وقت بعث دولت کردستان بو سروک فلسطین عباس لدجوی درکت بقاس صدام لدجوی درکت و ایروژی لعفرینه فلسطینی دچن لگندکی ازدیا دخوازن لوی مزگفت چید و ایماجی وقت کردا دو وقت خدا سوسیالیست ما چون جبو وان شر اسرائیل کرن و آن هاجی هم سوسیالیست جو ترناکه اسلامیست جی لکردستانه جهمی داری زداتر دعوة أو كيف فلسطينيات كن و دولتا تشينافي دولتا إسرائيل جي رشت كن و دچن لسوريا دياربكر جي بانكارتن بشكريا فلسطين أو تكن لموشي دارتن لبر تشينافي ميدان بتكبيرن جبو خداي خوا و تشكيلية فلسطين تكن لدرسمه بشاف دولة تركيا معمور تركيا لدرسمه نيفي شافه دفن تكبير الله و تشكيلية فلسطين تكن ورحصل والفلسطين يجي كاس نزانه يعني وقتكم معرف شيروفا بك البت معرف كرانا كي تشتا اناليز بك كاتشما افشار ايرو دركت معرف كرا بيجا تلیا ایرانی هیات دا ایران تخوازه هلبجارتنین سروکاتیا خواب که تلیا اسرائیل نتانیاهو جید کارته ده هبه جبر کو اوجی نکاری حکومت چه که و دکارت دیسا ایران حیفا خواه که امریکا الهرم العراق و لدرو دورن سینورن تخوبن سوریه او کن ایرانیات خن اوجد بيجن امج ورا نهلا وجبركو نهاجي دچن هالبجارتنه
ایرو جنش کوادا لوی اوکی درکت شرکی درکت و حتی آنها نزدیک 105 کس زیادتر بلکه هاتونه کشتن و 2000 زیادتر جی بریندار هنه لجبو چیه کس وانا نزانه يعني بالراستي حماس بالراستي تخوازه مثلا فلسطين حل بك يا بالراستي تخوازه وكا عسكريتيا دولة وك إيران وإيدنا بك وك تركيا وتركيا تخوازه مليسي خواب شيناوي درجي خوازي بشاندا بلا بتشهرة هون تشد بيجي كيك ميرزا فدي امنا بسبوري في كارينا لي جيان تجربة قالك تشتغل مرد ناسين وهر يكي كردكي ناف سياسة المابة بر كم زيادة انت تشتغل عندك جاب دردخة تفليقو صدام قاتل كرداغو ياسر عرفات سروكي أول بوهات عنياوي ماچكر تفليقو محمود عباس قد كردستان چه بخنجرك تشتغل كردادية تبلیغو حشته تقریبا تشته گته بیرام حشته و 6 خورد کردا گچون در فلسطینیا در و داره هاتن کشته شهید بود تبلیغان گشا ما في ملت فلسطين هي وقت دولة تنشتا إسرائيل لبيمانا قد أوسلو ده نوتو سي نوتو بينجا ده هبدي تنيوان 2 سالة دوام كر دو دولة تنشتا هف وأمجي وكردجي أم بيجن ما في وان هي ما في حردو دولة حردو ملتا هي لي بيامن أو نقول جبو برساتاز بيجن بيامن إيران ناهيلقو مسألة فلسطيني حاضر ولاتي عربا جي نخماوانا 22-23 ولاتي عربانا نخماوانا يعني جبو أما أردني حسابك أردني سدي شيستوي فلسطينيين باش بالا روشكي أردن بيش أشتر برشجي إيواي بنابي فلسطين دكو دولابي قدقارن أو تشتي دما بريد دوي خورتانيا خود كاسنشي بحث كت أجي يكشوانا بو نابي فلسطين دهات قوتن هو ما خل عرضي فلسطين جبو بس سمبول بو بالتجربة أمتدي كينج براستي تشتي قو مجوار كريه أوانا حزاري يك جمرنك جبرا واده مادام وهاي هر کس دین منفعت آخه هر کس منفعت آخه عملت خود پاریزه وید فکره یعنی مزگفت فلسطینی هاتن مزگفت لعفرینه چه کرنه و الگنده عفرینه چه بکن؟ الگنده ازدیا گنده ازدیا و چه بکن؟ اوا چند سالای به نفسری بدکن ابنا تشتکی غریبه يعني تشتكي بر لغور بجنا دولتا داغركر آتركي لغور بجنا وانتي يعني وقت بيجن هوا نه چونه گندکی دنی سنی چونه گنده ازدیا چکر يعني حتى دقا داويجي جمابه اميوا وها پریشان بکن بپرچقین بشخصیت بکن ابا مغرب نايه مثلا اسرائیل و فلسطینی ده از دوی آوایی ده فکرم که ایران ناهله ناخوازه دخوازه شر دوری دریه و دمینه شر نابرا اسرائیل و فلسطینی ده لور دوام بکش با او ساکی بدن اشتر بیجم حزب الله چکری ایران چکریه حماس پشکریه ایران يعني ولات الدنيا عربوشي هنا تدر ديمت تنا كردا وامهارن دجمنايا إسرائيل بكن دملت التنشتهم بالا الهاب بكن أو بيانا أرتيا مجيد ورد الزلالة بأواكي أشتيانا بالا الهاب بكن ليه تشكي دم بيجم هوالكي جامريكي راستوي هاتم جبو فلسطينيا الهمبر إسرائيليا شر دكر ويشاغي لبناني إسرائيليا ويقرتبون بيشتي بي بردان أو تشت نموناكي پر بالکشش بو کرده بو کرده میگن هاگ هما داد کردن قاده و شگریا فلسطین و دجی اسرائیل اوی جامعی گود دویجه دما گو ifade مگرتن
سوبایکی اسرائیلیا بو گو بله نری گز کرد گو هات خور فکری گویا اونها درد ما و به هفرچیه هلا ایما و عربا هیه یعنی هو کرد به دولت دبن دسته واندن داگرکریا واندن هو لفرچه دکن گویا روشه مش خوش شرکر باشه ام پشگریا حق همو ملتا همه که ملتا و هیه لی چما ام بسبه حتی بری خوش بو خلقی پریشان بکن او جبین آنیا صدام ماچ کن و داخیانی خود بیشن والا کردستان چه بی خنجرک بل پشتا دی ملتی نا که دوی مسئله ده یعنی حوالی و ناس و دوسته که دوی مسئله ده چپ بن راست بن دیندار بن جی دوی شیخا بین سری خویا یعنی چپ سری مکتیه مهر نمبر اسرائیل شر بکن گلک ناویتیه ما روژه که گلک ناویتیه ما اف دولتی داگر کری همه سر پشتا مبونیه همه مسلمانه دولت مسلمانه باشه من نگوتیم کافره من نگوتیم چه اسرائیل دانه فلان بیمان لی فقط مادم وجدان هیه مادم عالی اولی دیت لی بفکره جی عالی انسانی جی لی بفکره یعنی وانا دوزار چی دکه امی هند خدمت تاوان دا کردن قاده دیار بکر و ده هزار 20,000 انسان حکم بکنه هایده ام بریشی قدوسیه هرن اون هرن اگر جامعه به هذا هون هر ولا مناش سپاس بله گلک سپاس مجارا میدن جیب کرم خو بینور نکرانه چند روز بره روزنامه یعنی شفاق دو آوت آلا کردستان و هر وها حقارت لکسایتین کردستان کرن و پشت ویجی لمرسینه معلوماتی که خرد در کتبو سیاحتی دست کتبو که بین خود در کتبو تعطیله لوی چند حب خورتن ترکا ایریشوان کرن دو سه حبی بریندار کرن یکی جی حتی بریناوی جی گرام بو هر وها هر چند هدف بلکه هر کدوی آن ودبت بجن پارتی ترکیه اینه و مجبور ترکیه تخبتن حتی ده مثلا اسرائیل ده اوجی گل چار پارتیین دن رابون امضا آویتن بنی داخویانیا ترکیه جبو فلسطینیا دیسا جی شب ایریشه اوکیوان جی کرن و اوه جرع اوله جنینه که ایریشه کردات کن لترابزونه کرن İzmir'e kirin, nizam gelek derindin kirin, o henekajı kuştun, henekajı brindar kirin, o ava car car, bevi avay le Türkiye dertxine peş. Hum bejin yani divar rojada çima usa kirin mesela, ava her sel le du hev hatın. Kek Kasım tçed beji. چه دبیجم والا افجی پرچکی سیاست داگرکریه مخابن باکور کردستان تقریبا هنجی دزانن کوچل ساله شر هیه اف شر وکو از دزانم دولت دده بردوام کرن جبرکو سالا بیجم نوتو نه بجارک استانبول اپراسیونک چه بو مجی گرتن قدر نده شبا امان شبا پاشی گازی من کرن گوتن ام اف جار نه اف یا چیه یعنی بترکی گو اف نه سورشترمه ام تخوازن هنک فکر تهین ببین تکاری بیجیم گو لاز بیجیم چما نا بیجیم گوتن اف PKK چواد به چه به او کنگی خلاص به چه به مقوله کو دولت بخوازه و شش ماره خلاص به پنجش حبون هما نه رابو من هلن العرديخن قوتن شو دولت ناخوازه مقول هم دو برسن هم متخيدن يعني ما ما بحين از ايزاحكم قوتن شما ناخوازه مقول ناخوازه جبركو مثلا نتنه مثلا كرد تركيا
mesela سه پرچه نجی سه دولت نجی کرده هنه لوان درازی تایبت مگول لباکور عراق کردستان عراق mesela Kürt'e peş vatçe hedi için Luan Derazi tesir dikin. Özellikle o sen de çok şey biliyormuşsun. Emgot yani duazım çıbejim. Ev siyasete şer hem tişte vahaniye bkhora hem ji nijat peresti ki mazın nav Türkada çekiriye. Yani jbo Türka va biye ko ne siyaset vane Türka. Halke Türk ji hema yeko Türki pardon yeko Kürdi bi afe جوان کرنه همه بیشن ولی اف کرده اف سیاستچیه اف پککیه اف تروریست دولت شو یعنی هاتنه و نقطه کو تحمل ناکن کو هنک بکردی با آخفن و زاب جایریش شد و جار جانا نای بیراوه جبر پیلاقت دیاربکر 21 بود چند جارا otobüse وان داربن کبرا yani mesela ne mesela Kürdi başvuru Kürdistan'e ya hatine Rize Trabzon yani jbo hami Kürdi avdarvaz be harol Kürdi atın جبوی دوی کو ev siyaseta dagirkeri bi taybet siyaseta Erdoğanî van çend salê paşî ko piştî bûye müttefikê MHP û virda Kurda jî çav derxistiye ji bo dengê wan û rayê wan bistîne siyaseta xwe li ser dijîtî û li ser em bêjin tinebûna Kurda hêdî ava dike ev jî bi xwe re çi tîne yani ev bxora neyartiya Kurdatine. Yani her belki çıkas nexwazin bu mantıqi çebiverjin ji bo ku bloka ittifaka cumhurî xurt bikin ve nijat perestiye pêş vadibin lê ev hêdî zivire Türk kî neyarê xwe dibînin herî nêz Kurd neyarê xwe dibînin ev propaganda her ro em bêjin hûn dibînin teyarê Tirkiye îha nizam çend nava li wan kirine rojna mîne ku başûrê Kurdistanê bombardiman nakin tabî di vir da her çiqas wan dişînin peyda jî propagandakî li hemberê Kurda dikin ez tiştek mînakek din bilin we ku divê heftiya derbasbûyî da bawer dikim ev kurê Netanyahu ala Kurdistanê derxist piştgiriya Kurda kir من خبرك تركا قداري كرد بيجت زاني جبوكو كرديتيه ياجي او كي درخه جبوكو البرد شاوي خلقي رش بك جو كورن نتنياهو آلا PKK درخص آلا pardon آلا هرما كردستان درخستيه لجكرني اف آلا PKK يعني خواست بيجكو اوي بمعنى ويجي بك PKK'ي o de resmi PKK da ki Kurd be ki piştgirê Kurda be herkes dijminê Türk û Tirkiyetiye ji bo wî ew ê zaf xerîb nîn be ev mesele eger ku ev şer raneweste eger PKK vî şerî ranewestîne ev îşaretin ku Tirkiye Iraqê bin Sûrî bin Avrupayî bin ma Avrupayî tên Kurdê Avrupa tên ku derbasî başûr bibin le heva alaniye wate Kurdî daxin ya navê wan Kurdî heneka paş vatşînin ji bo wî ev nijatperestî gelek pêşvet çûye sebebê herî mezin jî ev şer e divê em li hemberê şer bisekinin em bangî PKK bikin ku ev şer ketiye aleyhê Kurd û Kurdistanê yani divê em bal bikişîne ser vê ewkê ev mesela lêxistin û em bêjin zilim û neheqiya kol Kurda tê kirin ê têne wek turistî jî têne Tirkiye ya Kurdistanê dibînin ev perçekî siyaseta dagirkerayî nijatperestiyê ku tesîra xwe li ser xelkê Tirk jî kiriye yani êdî ne tenê siyaset van hêdî xelkê Tirk jî dibine neyarê Kurda divê em di vir da em jî hişyar bin û em milletê xwe hişyar bikin neko em bêjin dev ji axaftina Kurdî berdin lê divê bizanbin ku êrişê wisa wê hebin li wê gorê divê em tedbîr bistînin em raya giştî hişyar bikin em piştgirê xwe zêde bikin û em bi vî awayî bala dewleta Tirk bikişînin ku hûn bi vê siyasetê hûnê jî têk biçin em çiqas têk biçin hûnê jî hewqas têk biçin carek din riya diyalogê bi awayê wekheviyê da çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanê
ام ببین روزه به از بوی یعنی بلکه چک مسئله فرابو لی هر تشت گریدای سیاست داگرکری و نجات پرستیه اف بویرن و هفتیا پاشیجی از بیجن پرسکی جوان بویرانه بله از ورم با که احسان اف بویرانا که قاسم جی باس کر و هيا جناب وجهي هي جار اولينينه بلكي بصدان جار اف تشتانا بيكاتنا اوانا اف هلوست يجي اف دجاتي بديتنا وساتكو سبي دوس بال لكردستان يجي كو تركيا كي ببين اللي بخن هم لباكور لباشور روجلات وروجاوا يعني بخارا ويجي دبينا ورا او بسيكولوجي تشيكه يعني تدبي كرد لتركاخينن بامن نباورم يعني او تشتي كقاسم برفره بود حوجنا كز دوباره بكم اف طبي ايواجويك دوي شاري دغو دست بكري چل سال حتى ناش فراواده بتكار خراب ترشي بده لي كرد ملتك يوهانه ميوان پرورن herkes dibêje ne tenê em wesfê xwe didin dunya alem dibêje yani ez ne bawerim bi kevê derecê got ku rabin yekî got Tirkî li wir bipeyî de rabin lêxin wek wana evana yani ji Sûle derxistine evana me jî winda kirine evan van çend salê dawî ev îqtidara got vî şerî êdî bûye dewletekî herî xurt vê rojhilata navî de bi vî şerî bûye که قاسم جی گفت بهش پرسینی گفتن و چه پک خلاص به ویم گفتی دولت نخوازه راستی جی اوه دولت نخوازه افشار خلاص به وقت افشار خلاص به او لینچه گل سر کردال عالیه روجاوا پارتون عالیه ترکی گده کن و نه به و سفک به لیف کلتوری که هات شکرینه اف کلتور جی خطره کی پرمزن تهلیکا کی گله کی مزنه مخابن وبردام بك يعني وهاقو ياي وبردام بك لازنا باورم جو كرد وكي وانا قاربن بكوي استي جوج انسانيت دركت اوانا جيلك شكرنه جي انسانيت دركتنه لو بباب فرق كرديت بيبي ويناجو اوتوبيس تابجن دنا جاده سروبي وردكن تشتكي بحال ناف كردام نبيستيه باشه بله جناب تنا فکر کوسوی دوسبال استانبول لانتالیا لإزمیر لبورسا آیدینو نزانچن جیه کرد لزیده دجین خورت کرداجی بگیج نهف کتش تاک بساگو اواناجی لوان بخم والله تديد بيجن بعربي دبيجا عين بالعين يعني شعب بالشعب وقتا او قاسي هما مربيل هفدو بك وجيد ديس الدنجة ونك نابه او شي نابه يعني خورتي كرداجي مجبور نقب باريزن جرك زوده بهاتا كرين نجو او ايريش بكن ليه قب باريزن يعني وك مال مسانج ونتب نازدك دغو هوال كيمه قوتي ايرو يكي هاتي دو اوتوبيس تنشتام رونشتي و قد آوت يوملي خب بيما عجقاندي و بني بزيم و بني سقيور بني بزيم بيكرو لاو تجي جارك اما بالي دبچا تاشي سريك لي خستا جار فقير كرد ما ويتشاو يعني براستي اري ام جدر وانا لي روجانا تقيد كن اشكالك زحمته هو بك درجه كيجي وقت قد نهال بورصه ازمير اسطنبول فلان بيبان هو اوجي ياخذ باريس مجبور ياخذ باريس يعني ورات لوان حرماندنه گند والا کرنه باجار سیزده باجار تارومار کرنه چونه ور لورجی راحت نایله اوی چاب که موافق يعني پسیکولوژیکی ام روزانه دقه هم حس دکن براستی روش کی خرابه که يعني كرد لسر اغافتنا تركيا جبوكو ليخن قرب بيشيل كرداخن ان زيدا كرد تركي اغفن الباقي قرب بيشيل لهفن بله ام ورن مجارة خواه داوية لبريطانيا لإنجلستان پنجی پارلمانترین بریتانی
نامەیەکی لە دژ لەهەمبەرنە دەموکراسی بوونا تورکیە نامەکی دانە پارلەمەنتۆیە خۆ کو پارلەمەنتۆ لە هەمبەر وی دە ئاستی سیاسەتیدا ئاستی ناونەتەویدا و ئۆرگانێک و بەهەڤرا تێدانە مافێ مرۆڤادا لە هەمبەر تورکیە هەلوەستاینن هەلبەت ئەv نامە بریتانیا ê dawiyê ye di pêşiya wî de ê Almanya heye ê Fransa heye ê nizanim Amerîka heye ê gelek derên din hene lê Tirkî qet poz nedan wan tişta û heta niha jî ew nekirine gelo ê Britanya dergirê tiştekî bê kek Qasım Valla دراستی جنگا کو از کتمه و سیاست کرد و کردستانی و جنگا من دیروکا کرد و کردستانی رنتیه هر چار پرچاجی من حیانها سیاست انگلیزا دا با آواکی ارینی کل کرد و کردستانی رنتیه راستی نادمه وکری اواج بو کردانی اواج بو کردان نکریه جبو دموکراسیا ترکیه کریه اجا کردی تیدانه yani بله tabi yani eğer ko xale kawan mesela Kurda bet xwazim bêjim divî 100 salê dawî da belkî cara yekeme ko dilêhê Kurda da tiştekî dikin li gorî min mesela heya mesela referanduma Başûrê Kurdistanê a serxwebûnê heya mesela dagirkirina carek din Jinûva Kerkûkê heya mesela êdina tev ew kê em bêjin fikr û reman û siyaseta İngilîzayê ku li hemberî Kurd û Kurdistaniyan e. Heta carna em esprî dikin nav xwe da gelo em ê çawa bikin ku em carek din kêmanî neyartiya wan biqedînin ji baxwe. Nizam Kurda çi kiriye ji wan zav wî jî nizanim. Çünkü wetê di salê 1920 wan meselê bi taybet Başûrê Kurdistanê da ji Ereba zaftir İngilîza daim têk biriye. Mesela em bêjin a berzaniya hereketê wan kek Qasım divê ji bîr nekî serokê wan ê niha tornê Osmanlî ye daha xeter ew sabe ne tornê wî bûn heta neyatiya Kurda kirin ne tornê wan bûn neyatiya Kurda kirin lê dîsa tevayî madem ku tabi em her çiqas em bêjin em birastî em dewletek serbixwe dixwazin jî lê halê hazir Tirkiye perçême Bakurê Kurdistanê dagir kirine mesela demokrasiya Tirkiye me alaqedar dike yani mesela me ne mesela demokrasiyeye lê demokrasiya Tirkiye jî me alaqedar dike eger şer nebe riya siyaseta demokratîk ve demokrasîkî ku dünya nas dike were Tirkiye wê ji bo pêşketina doza Kurd û Kurdistanê jî bixwara tiştê erênî bîne İngilîzî eger bi rastî bixwazin Tirkiye demokrasî bibe ya Tirk jî eger Tirkiye ku xwe çep û demokrat û demokratîxwaz bixwazin Tirkiye demokrasî pêşkeve divê mesela Kurda bînin pêş bi awakî ku em dibêjin di şerê wekeviyê da çareserîkî biparêzin wê demokrasî wî çaxî were vir lê heya ku standart cot be çifte standart be bira demokrasî hebe lê mafê Kurda tune be mixabin ew dinya tune ye İngiliz eger bixwazin Tirkiye demokrasî were Tirkiye û ev bûyerên faşîzanî kêm bibin ev ji bo Tirkiye jî ji bo me jî pêşketineke divê em piştgiriya wan bikin û heta yani taybet madem hat bîra min ev mesela diaspora Kurd û Kurdistanîya li Avrupa û Amerîka divê ne tenê ji bo demokrat bûna Tirkiye lê taybet ji bo çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê ji me re piştgira bibînin ji me re parlamentera bibînin ji me re awsa bi pêncî kesa êko dewleta xwe tesîr bikin bibînin ku mesela Kurd çareser bibe eger mesela Kurd li Tirkiye çareser bibe mesela Bakurê Kurdistan çareser bibe wê demokrasî gelekî hêsatir bibe ji bo Tirkiye jî demokrasî were ez di vî fikrî da me kek ehsan yani ez pirsekî wisa bikim lê tiştek din jî pêva girêdim dibe ku
بريطاني تشتكي بهيستبن كو حكومتها هافا تشجبو حكومتها ورا هناك شخرا تشتاتي دا ببينن شخرا هناك إهالة ببينن ياجي تشتكتن بكن في نامي درخستنو اي والله كيك ميرزا او تدي دبيجن ليستك انجليزا برن وكو عثمانيانا يعني وكو عثمانيانا عثمانيانا يعني كيش دربه كار بالتسير كل تركي بكباش دبه لي بآمن هاي مرحلة كي وها ياوي اف اقتدار سروبن دبه يانجي هاي مرحلة كي قوتنا كردي هاي دبه بال تحتي تي چپيتي بال تحت كي دخل يعني اردوغان اف خستي سري خو يعني كيد مثلا بيجنا مثلا ارمنيا دي تشتكو بايدن قوت اشتر بيجم ولات الدنيا داخوياني جدا خطنا خماويناي يعني افي دكار بتشك تسيري بك قزي هنا كي تسير بكرا وك كقاسم جي قوت اگر قراوش حبكي آرام بيج بو ماجي بو كرداجي باشه ليه شر حردتش برب نواله كده دتشه امجي طبي بهتر دفر ديگو بدشن امن ايفيدارم بچك تسير بله از زيدن نه باورم بله ام هاتن داوية مجاري خوا تشتي داوية دا كهم بخازم بيجن كهم اگر هب برابرس هوالي رجيم جبير كر ام برساجي بپرسن نزانم قبرس هنه 2% اردال 2% اردال کردمان کرد گلو او پارتی حرکت و دزگاه که هاتبون با هف و 22 سبات کمپانیا زمان کردی دان دست پیکرن حتی ها جبو اف کمپانیا بریک و پیک ریو هره به سرکفتی چه کرن و چه دکن که قاسم تو برس بگیده كي قاسم يعني ما باسا في كربو بله دنجي تاتي برين الو دنجتي دنجتي ما باسا في كر مخابن يعني خلاتي كي مازن او بو كودوي دا ما بانديمي دا تشيبو امبج او آرمان جوان دمک کرده بسر که و امکان ویجی بیشن یعنی تایبت دناوی حرکت دا ام بیشن ای وقت گرسایی هدفه و هدفه او جی ایانا ام بیشن تشتی کود که سری پیک نانیه لگوری که ام تاقیب کن لی دوان داویا دا تقریبا به هفته دا جوین آوان چه بگو د جوین دا بریار گرتنه که لهر بازاری کمیسیونه که مشترک چکن اکو هبن چی گروه اکو هبن و گرانی که جاردن جنوب و گرانی بدنه از باورد که مثلا پاندمیه جی پچکی جی سبکتر بوه و باشتر بوه یعنی پرسا که اردال يعني تشتكو او تخوازه یا تشتي امبرسي بدن مرحله كو گرله به نگشتي و مرحله مخابل بله گلک سپاس بو اردال جی پرسکیدن کو هبن گله و پارتی خودی نامزدن خود درکت داره ارسن مست پرسه ما برسواوی داوول دیساجی د پرسه دوی گلو او پارتی یعنی باسا هدفیت که نامزدن وانا جه شهروانی هاتن آویتن دوی خودی لوانا درکت یا نه که احسان؟ والا نباورم خودی لی درکت بین اگر خودی لی درکت بانا يعني او رای خود بیشم مثلا فکر خود بیشم گرک روزا که دست بکرم وان کیوما پارلمانتری وان گش درج مجلس انقره برتنه باتنه دیاربکر بشت ev de bu denge kimezin dünyayı da ev nekirin maalesef bersiva kek daraz bejim xwedî lê derneket
قاسم تخازي تشبيجي قاسم دي سدنجي شو لا تخازن في بيجي من عرفنا خدا جيكو او سياسة بله اوان او سياسة اوان هندك وبريقاتا او سياسة اواني خلتيكو براستي او زرار وزيان داوان كو بخواست ناجي او نكاربون خلقي درسنا كولانا يعني استكارن في رحتي بيجم كو سياسة ديمقراطيك اوان تكبر يعني اگر کو روزا هندك وبريقات شبون او شاردار هدفي وك شاردار خودي لي دركتنا بقوتنا اب سياسة غلطة ام بسقريا وناكن او اتكاربونا روزا شارداري وان شارداري راكرنا بانگی قلب کرنا کلوان خودی درکتنا يعني او سياسة خلط واكر كو نكاربون تا سياسة يفكن ونكار يعني نكار صد كسا درخن كو سرو كيواني گشتيد حبسه دا پروسس يفكن ويتشو هرن خودي خلط آنجا وقتی تی خلط یا درته میدان چخا زرار بده سیاستی جبوی مقابل يعني اوان مجي خرا كرن خوشي خرا كرن يعني كك مثلا دنيجي او مثلا واني مثلا انقره بارلمانتري او عيدي او نمثلا هدفتن هدف كتير والله هدف كي وانت كشاردار كي وانت كبارلمانتر شو ندياره كي وان جور باجو معناها يعني نه هدف كي بيجي لويدر بارلمانتر بيا حتى ظلم ونهاقي لوان بيا سروكي وان حبسه بيا يعني كيلو ما شرمش او يتكن ام شرمش برواما يعني او سياسة اوان تشتغلني دبي مجارك روزك دنيا مسري باخفن بله لا او قالت سياسة اخوان معرف نسر بخبه قال معرف امكاني خو اخوان نيجي كي معرف وقت تجور هاجي وهناك بحين او كتنا يعني قالب امك اخبونا بارلمانتر تو تدراني هل بجارتن تدي هركز دوسيا يتبن من الايداي والان قرر في هذا بيت قال كي وانت او تشيبا سروكي واني قشتي او نزانا ويبكن ادايان لكن اداي يعني او تشتك اذا تركيز بين قارماشختر يعني تكلها او مساله كي سياسيه ومساله هدفيه بشكل مساله كي دنيا امروز يدنا سرب اخفنا قال باشا قال سباس بو دارا ارسنمس وبرسيويجي وسباس بو برسوا وجي نانا دنگی تهات باشات ام گیشتن داویه برنامه خواه اگر هبه گوتنه خواه داویه هماج که احسان و دست ببکن و ام برنامه خواه بقدم سپاس که میرزاس دستی و صاحبه مالا وابه هم ایتا هم ای کارمنده چارپل مدیا و دنگ جدا هم در بکن سرکانی خواه رنگین جدا ام وی گلکی سربلندن و کیف باشن پشتکی از بیجم مالاوه تباها بابه سپاس مالاوه جیاوه گلک سپاس که احسان برای که قاسم تشتکی داویه ده کتب خوازی بیجی که قاسم دیسا بدنگا دلیزه و دنگی تنه گرتن قرم ولا قاسم سپاسیا و قاسم بالا دنگه تا دیسا چو؟ دنگنا آنها تی هندکه لیتی ببورن ولا استاذ نبو از تلفون سپاسیا جناب همی خبرکارن چارپل مدیا تلویزیون چارپل مدیا کم و از همی کردستانیات کم ام جوه نخوشین جوه پاندمین هدی در کبن جارك دن خودي الخطا كرد وكردستاني در كبن ضعيف برواتا بردن مثلا ما كرد وكردستان مثلا ما آزادية كرد وكردستان ايدن تف رواتن ام الدورة في خطي بجبن في خطي خرد بكن ام ايفان مسألة خوي تشوك جي چارش سر بكن از بيجم او سپاسيا واتكم بله دنگ دا که مای تلفن کتمی گلک سپاس
اداره کر مالات آوا و مالا و هردی آوا جارک سپاس و هردی اتکم که هاتن بونه میوان من و لگور بیر و باوری خواه و ما بین شش هفت خاله ما لسروان داویه که هبون در روژه ویدا هم سروان خبر دا دیتنی خواه لسروان آنی زمان و جارک دن مالا و آوا هون هر هبن بله بینرین چارپل مدیت و لکردستان و هر حال ترکیه ایدی قدخات در کتنا در و آنها بجی جبو چند روزه بجی دیسا جورتی رابیه و کامپانیا امضای جبو فرمی کرنا زمان کردی و جبو پرورده زمان کردی لدبستان کردستان و کردین کل متروپول ترکیه دیجین بردوامه ام هیوید کن هونه حولکی باش بدن و به هشمندیه کی نتوی که زمان خود چند خود کلتور خود ده پاريزة إمزا توبكن جنها ومالا وآفا وبخاطري حتى حفتها كيدن بمنن خير وخشيدا